point hi ni som paruk August sang ni som ni pan hi ni ya hey tuna hian Loma Enfield tangkal do na Hunter 350 kha kan test non le do na mania Saturday zo khan nge le Friday zo kha ka chiang ta che lo ta ha kan test to a kan test sa trakhop ma se footage au alen sakha kalau set full over hi chu ban chu anin voina kan test le do na ni Loma Enfield ten fel khop maya cái kan parhila chu ting khati chu ni se kan footage kha du tu sam lo hle me ti thale dan te omang em kan tia Tuesday local ula ni min kha Independence Day ne hong lova Tuesday local ula in ron ti thale nga ni mai lo man tia hey kan pakal le don ni te ne kal don te hi mi lo hak don na Loma Enfield ta kan om me ka hey Hunter test ride tu le Hunter booking li ni tu lai chu tu na hian booking hi somruk chuang om to ni ni tlem te chungin hey heta hian hey Hunter vek ni Hunter vek hei po Hunter ni mai the nó ta chu suwa po voi khop mai hey chuan hey he lama hian Hunter test ride tour te test ride mek te om thup mai a he kal pel zut mai ni cho son ma son he tu kan om lai rongot point booking heng sang ni om tong o e po Hunter book tour tho an nia hei hi Rebel Blue nia a top model Rebel line na mi ni Rebel line a hian chi thu mo oma Rebel Blue Rebel Black le Rebel Red oma an ni po hi Hunter en tur thon ni mel khop mai Hunter tunai chen Hunter char mai ni tunai chu Enfield in lun Hunter model hian ti lun na he an kanom thup rang bai ni leng in iduni khan ni leng de thoi ngan om boka ta po khanin booking an hun hem lutuk hey sang te po boy khop mai meteor chu ti hiam nu chu meteor chu hiam zo kang Hunter hi ake 17 ani wang hian a height hi a niama mei chia te le sang vak lo tan po in ra khal phak tura duana ni Hunter 350 test ride kan nei don ani po ni se long den tlan thei tur angai la Hunter 350 hi Royal Enfield bike dang te ne hian dang lam concept dang thlak ania ti meang hi Enfield bike dang chu a chuan nuam tlema touring nan po man thei turang chi hadam deuh a thut mo khatiang deuh chi ang kha ani deuh veka hi
cruiser type te tin adventure bike Himalayan ti te ka tiang kha an ni thupa tuna hunter ero hi chu hei a stance si a aggressive lutuk ani hei ama hi kan thu ma vu me a thut po chuan ama te hi zang reuh em me tuna kan khal tak ki chu 180 something vel a weight hi nia ama hi classic 350 te meteor 350 te nen engine in angreng ni ma se ama te hi a zang rewa a zan rewa wang hianin classic 350 te le meteor 350 te a in enge a chak zok ti meang a weight a reduce awang han chak zok tat mai ni sang zok ka mileage liter khat in kilometer somthum paruk vel bor 36.2 vel angkha an claim dan ni a ma se helai a chuan ni le don chung lo wa chuan a tanki hi 13 liter som pathum an lenga ni kan hrianga Royal Enfield khal thang ho chuanin I hetiang bike hi hetiang stance aggressive stance ti meang le I hetiang style hi Enfield bike a la lova tu na chuak ho model a po hianin heng hi chu ron dang lam zara company na tumper po chalai te I crowd shan lak ti meang Enfield is community base nget deuh in om to ta chung zinga mi te po chu ke ni po hi kan ni tho ta khang ho ni lo midang mi sang lak I crowd shan lak ina an du tur tan le khang hip na ta na he Hunter 350 ron ti chuak an ni a Enfield bike dang zong a in aron dang lam hlak ani he bike hi a design trim a hi thalai te du tu rang chi a I styling le design hi siam ani a ei tuna ringot po Enfield a booking tin tam mai ni book loi reng mai ni kan ria tur chu Hunter hi race bike ani lo ti ka sheila a engine hi cruiser engine J series engine tho classic 350 te meteor 350 te kan muang tho kha ni a Enfield engine ho reng hi BHP sang takhi ani lem lowa ama ero chu atang thei thung ani torque tha thung ani zelina chu wang chuan sports bike R15 ti te MT ti te Duke ti te ho nena KTM ho mo KTM ho big te Yamaha ho te ti compare tur hi ani in ka chi alawa an chu heng bike tuna kan khal le kan khal lo Enfield bike ho le etiang company dang bike hi concept dang hlak ani a engine build te tang hian in a purpose kha adang hlak ani sports bike tur ati ni lova chuwa chuan eng bike po khalila kan bike khal purpose kan chiang tur ani chuti lo chu kan compare swal fawang a chak zong hei drag hei te po drag race tura siam ani lo vai ho drag pui le vak to a heng bike ho drag na tura siam ani lo a city commuter style deuh si enge khopui chunga khal nuam le khal ol sam tur mo lai kan phu fai tir thuak ang ba le me tuna hian Meriva wash point a hei kan lut zuaya Virginia kan khal bal le sal tuwa chu voin kan shooting nei khat le kan du sia thu tir zoi ni han thu zo ve chia thu zo nga kan kal leang pai ta hok nei kan wani ka Virginia kan ta than go sura ka hanam piak tu tuwa Meriva wash point ni lo lai hi detailing kiman ti thaya local Vedonia Meriva wash point atang kan chuak chia hei fai ta wang mai tanki po chuan hei po kan siltir hala panin video lan ve don tho wang hei poi 5 second dua kan siltira hei te ania hei RK kani ini hi Lushai Hills Motorcycle Club kan ni hi Hunter 350 Royal Enfield motorcycle chuak thar ber kan test don ni tuna so na pa kan tlan phang khoi cheng kan tlan dong shelo hi voin hi tlan lo ni nia tlan lo ni ani wangin tlemi kan kol rei de hlek anga
ni danga chuan arash tu ka test ride tu anin chok ranga chu wa chuan I lak chuan ka ru no ma tuna voin chu hei hlau me na kan plan ni le tlan lo ni lo in ak chia kan tlan chu pui don ni in ring em kan kalang tuna smooth lut tok engine hi mo sports bike engine lova classic te cruiser ho engine ne phai nang chi chia amaro chu a weight at zan zo ko wangin soita khan power to weight ratio hi thazo ka ni hey up zok mai ni control response chalut tok hey a dok ma zok le a zan wang hi ne tin J series Royal Enfield J series engine ho trim hi a nghe cái tiếng smooth lút tuka vibration mang lo re na 350 segment ron chuak ho tu na Honda ti te le sang ina ron siam ho anga chon hei hi thalakal berdoning ka sia han chu ama styling hi moi rewa tun la ya tractor lucky ron hip do na he bike hian tu na po thian te le kha tiang ho po tam takin ka bike ka zura hei ka la don te booking tin tam to me 650 engine ho le classic 350 te meteor te le hemi na man J series engine ho hi a fine over hi ni top mai ni tun ma Enfield bike engine vibration tam tu khur chu chu rang kha ni to lawa heng oi ju fine cop mai chuan styling le eng ki ma hian man tran lan na sign ka si Enfield timo I chuan tuna chuak lui ho UC engine ho tun ma ho ai khan heng hi khalan no handling lama khalan dom na chan chu a chassis ho zong hi Harris Performance London base mo chassis hetiang Siam company kha Royal Enfield hian a leita ama chon an thok dun trina tu chon a lei to ta ti khan R&D channel lana sa a research and development lampanga mo research and development chu azir chian na lampang le mason na turata na thatho na lama mala na sa ni Enfield company hian chung awang chuan I tuna kan Enfield motorcycle ron chuak thar ho po hi tun ma anga enge vibration na sa le engine fine lo tu khani to lo ni thatel tet to kan hunga te ten classic 350 reborn in min zui a hey tlan chak ve thei lut tu kan ni tin a enge kan Himalayan kan ne ya ke hian Himalayan te a hian in throttle response ama zana van te throttle response UCE mapping shan ani awang te hian hey a response throttle te kan pechi a hi akal zung mai hetiang chi hemi styling moi ti chi le hetiang style ngai na chi ta chon I leiro Enfield fence in ni lo ni ban leiro I ti sol wang hey so pon na vok lo ding te te hey ding chung khal na rem na tu he geometry hi a geometry kan ti chu handlebar foot peg le seat kala hi a fu re pia na he heti aggressive bike deu ni si comfortable tu chuan na nuam lu tu kan ni khala nuam lu tu kan ni ke ni tour bike hetiang touring bike khal thang hey comfort ngai na tan po khala show me lo tun thleng ka kong kham le tiang engma kala nei lo intrinain khal nuam min ti ka ring chuan in khal chin du ni chuan loma Enfield ta sikul pui ko na valeng ro I zo chen du song I zo chiang thea test ride thei reng ti ma se Tuesday tlan lo ni Tuesday a chuan test ride thei lo Tuesday ti lo zong a test ride thei o ke ni hi technical takin engma hriat kan nei lem lo ni mo tin racer bo kan ni lova
riders atlia Enfield riders atlia ve mai kan ni Enfield motorcycle kan ngai na Enfield motorcycle ba kan khal ngai lawa Enfield motorcycle bike kan thala kan le bo Enfield motorcycle ti kha kan ni chu ba Enfield fans kan di chu an ni mai yang chu Enfield fans kan ni na angin he bike hi kan ron review ve zuai ni chu he technical takin ke ni ai sha zo kan tamang chu na ha dam tho sia a styling a moi ro pui sia a manatlom si ama segment a hian a manatlom per chu ni top tuna izola kan hmu thei a chuan hemi 350cc segment a chuan a manatlom per he bike hi mak teu chu ke mana karin phak bak nia ka hriat chu a geometry kan ti ni china a riding position hi a fu hey aggressive dewa tuna kan thu ang hi ni mi lawa ke ni ho i comfort bike ti vela riding position comfort deu khatiang khal thang ho tan phei chon tira kan thut khanin tan thui phei chon mong vel le hei kutte a kham du om ka te kong te ma se ni mi lo hei chen kan tlan to eng ma mong kham kut kham ka nei lo re ka rin ai te in enge a comfort a chuan hi a khal hi nuam ka tia riding position a fu reu lut tuka he an soi da phei chuanin he geometry sitting position ringot po hi an be ren tia feel ngai na lo tan chuan Enfield model om to zonga an du ber la niang tuna hin Enfield fans ngai lo Enfield ngai na re no Enfield khal ngai re no po him booking anon ti nem to ni te ten test wele don ni ke classic 350 engine lang chi ka khal at chuan riding position in ang lo kho mai classic 350 ne chuan classic ki kan ei thina UC engine khan nia Hunter le classic 350 chu feel dang lak concept dang lak mo hei chu ha dam over chuan hi mo he tiang hi chuan in mar para po kal peng ha dam lu tu classic 350 engine day smooth to ni tun ma ka bike classic ka nei lai ka bike te engine en kha chuan in dang tak ani smooth lut tu tun ma classic te ka chu kan han push na dewa an pama nghe vibration tam ta hay cho hay smooth lut tu Hunter 350 Rebel Black khania hei voina kan khal chua khani Loma Enfield test bike ania hemi hi rebel lineup ho khani ta rebel lineup ho chu he tingki hi anula ti hian dual tone rong pani a kal vek ani rebel black oma rebel blue oma rebel red om boka a headlight hei malam pang tanga landa na nia hei headlight hi halogen pang ai khani ta a chuan hei hi fork boot te kan tia fork rubber angkha hey aron da tel boka styling ati moinan mo rebel ho hei alloy wheels vekani hei chuan a tire size 110 by 70 17 radius ho ni ta 17 hi 17 ani manawang hian ama hi yam ta ni chuwan chuan ol samte in a bob toy deuh tan te le mei chetan po in ra khal ol sam lu tu angkha ni ta chuan 300mm disc brake amanga 300mm vibri ho ni ta chuan hei serrated zoom ang karon mang ta hei hin po styling aron moi kho mai classic rang chuan dang de chuan hei hi badging Royal Enfield Hunter 350 ti niam ase hei plastic ani to ni hei a side box hi plastic ani to chuan engine hi J series engine classic 350 te song Solai classic 350 ten so engine hi manai nang chi ani hemi padding hi model azir khan omlo te po oma chuan custom seat fuatur om boka chuan hemi atlang top mi enge scrambler ho seat type de ti atlang top padding hlang te po hi fuatur om ani chi sang oma chuan hei dual tone rebel ho hi dual tone ti hian color ni na kalta chuan hei switch module ni ta tia on tour tia ti pei tur hi ni neutral ka dalo on thei don lo ta chuan hei hazard
hazard ani ta emergency kan tiang khamo ko emergency kan tiang ka hazard light ani ta headlight hi chu eng reng to ta a chuan hi atel amoi reuh khap mai hnunglam tang po hian mo abal deuh hlekam lo thia bula kan tlana thui deuh hlek kan sil tir zo chi nangin kan tlan thui awangin hei apole vek to ni Mizoram kongju kan hriat kha adiak lo le po a chu tiang fel chu nia hei hi a ke hnung hi 140 by 70 17 thau ni ta a hei hlai truck khop mai dang a hi 140 ni o chuan 150 po lengang a swing arm ala zau em mai chuan hei a swing arm helai chain po na te po he ron dang changkang ve de sot ni helai po he po vibrate thau ni ta vibrate this speedo hi hei analog led digital mang kop ta chuan hei headlight pass high beam le low beam kan tiang khan ni hei indicator ania horn ania chuan safety features keng that deuh chu hei gear a oma tuna khuang khu in munga gear a oma start thei lo ni o gear side chain in da thla side chain in da thla gear a om bok awang start thei lo a neutral a kan da nga hei ari ka ngai thla chinang ari te hi ari re moi re khap mai ateng ki hian liter som pathum lenga mileage hi liter khada kilometer som thum paru 0.2 ang vel tan thei tura ngaiania ma se Mizoram ma chuan chu ai chuanin a tlan tlem leang a eina le hretang chu tlang ram chuk chho tam awangin mo chuan classic hi hei 350 engine nang che ka ti kha J series engine tho ni o hei classic ne nain an lo na chui hrangal me ang hei ardeng thum indoor stadium atang lomen field paning kan chole do na veng hoi kong chowa kan tlan chowanga he bike ki a chakre uzia kan mudon ni nakina video to lam panga aman kan on tilanga price list kan on tar langa zo du nei le booking ti du tan loma enfield ta jing dar ko le chan ve atanga tlai dar li le chan ve thlengin booking te test ride te hi nei the reng ani o ke ma ngor hi ke ji za kan chuang phot me a hei gear tha la ngai lo re na second gear in la pot so pa pan ya o ke ji za chuang hi mi zo thal tuk salem kong chho kha ni helai tak hi ke ji za chuang hi he bike te hi min so riau mai eng ma gear switch angai lo second gear in pot so a quick truck hei la thak lo rim second gear in ka pot lui chin mai heo khlai chho po second gear in pot chho zo vek mai a kalai ka chia da wangin speed down lo thei to lo wa thapi je chuanin second gear in min pot quit thei vek don ni kha ke ji za pathum vel ka dia he engine hianin a bike ka zang boka mi zo thapeng peng khop mai taxi ka zoom lo se second gear mi zo le vek nglai po hi he hunter hi kari nine chak de engine ngai reng se hin a weight reduction awangin a model dang te a ke si som chuanga a zan zo ka wang hianin ege power an nei tlat ni
tin traffic jam hian nok lo reng reng khó chú khá tan cho anh cái bike anh cái tự đẩy dọc cái này chỉ lỡ dám lại ta lụi anh nhìn nó mà nè traffic jam free khó chú là đây ôn đi 2023 in Thailand anh đi đónตัวกงชงอ่ะแต่เห็นตัวน่ะแต่เห็นอ๋อหันตานเวลิละหน่วมตัวมาแล้วไบค์ทับเตสดังกงชงตีเวลแต่เลยเวลชุ่งเวลหันตานนี่ละอันนมโดนเตะลุ้นเน่นกงชงโลเลยเลยเวลโลกันลัดล้านนี่กงชงพวกเรากงเชียกันลัดล้านนี่กงชงจู่ละตุกกันกงหนีพวกฉัดโลหน้ากันไรมั้งโลแมนฟิลด์กันเคร่งเละเชียนี่servicing ละบาทเล่นลับโดนไอ้ส่วนเตะหัวเส้นดีเตะบนโดนบนเหล่าเท่แล้วมินเป security คงไอ้ฝักกับใบกับโอเมไม่ตาเฮียนด่าเรามีก็โชว์ไปลู Hunter 350 retro ค่ะนี่ไอ้ display ตัวโชว์รูมมาหันอมโตแล้วว่าอันเทคนิคเชียนเท่าฝักกับเฮียนให้เฮียหลังหาละจู่วันจะให้หลังอพาร์ตน่ากับวักกลจิลสวยนี่ให้เมโทรเนี่ยนะดังลำนะจู่ให้สปอคมังตาจนไตยร์เตะเช็ดตา100 by 80มังบีกันนี่ให้ตาเห็นไตยร์เห็น100 by 80 70นั่นทุ่งตาให้จู่เมโทรขจวนอลอยหุ่นสักมัง110 by 70เนี่ยให้100 by 80โปรไฟล์ชาร์จเช็ดที่นั่นจู่จวนมาให้จู่หนังแรงให้จน color ที่เห็น plain เวทุงตานี่ให้ factory silver นี่ตา factory silver เนี่ย factory black ผมบอกตา retro โฮไลน์นับเห็นมั้ง engine นั่งไงอะ Beijing ฮี claim ดังลำเสตาจนให้อันนู้น disc brake นี่เวลตานี่ drum อันนี้ตาจนโอเคฮีอันนู้นพอเห็นเตะเสตาโอเคนู้นให้ retro เห็น120 by 80 70นั่นมั้งmetro ก็จวน140 by 70 80นี่ตาจวน backlight ที่LED นี่เวลาไว้หนังเราว่าจวนให้indicator light พอให้assault จีมังตาmetro หัวก็จวนเบียร์ละจวนสีที่จูให้จู signature สีแต่ที่ custom ตัวนี่ตาดังอาพวกนั้นวัวเวกเตนี่ให้ custom สีตัวนี้speedo ให้ไอ้หนังเราเลยพวกตานี่จู hand grip เตปอดังลำเสตา switch module เตปอดังลำตาให้เฮง retro หัวอัดลมเบรา price ตัวนักกินวิดีโอตบลงมากันทีหลังเฮ้ย rebel blue ค่ะอันนี้กัน test ride bike ค่ะ rebel black อันนี้ส่วนเฮ้ยtop model ค่ะกันที่ค่ะนี่เฮ้ยอามารอดสู้ให้ custom windshield ที่ custom อันนี้เฮ้ยวัดจบเท่านี้เฮ้ยติโมยเลซูลคับไม่ส่วนseat ที่อันนี้โลกังเฮ้ยseatที่ custom seat อันนี้บอกตา original seatจูนคิดกันติลังให้ custom seat อันนี้ให้หลายเฮียน custom ตีนเสียหิมอ custom seat ที่วัวจบที่บอกส่วนให้หลายมีหลาย seat ที่ให้ signature seat อันที่ให้พอให้วัวเทียตัวนั้น stock กันในตัวหรือว่าอันฉลชวกปกติอันฉลชวกตัวส่วนนนเท่งเละโดนนี่ให้มี rebel line นะพอฮีtop model หัวนี่ตาส่วน exhaust สิให้เตะเฟลตารีฮิตชาร์ปไม่เลยฮะละกัน riding video เขาเราเอ็นเดลารีอุลุกตะการีกันลากโปเอาค่ะ leg guard ทินวัว leg guard ที่ชมเราว่าวัวจบง่ายนี่ส่วน engine some guard ทินวัวบอกว่าให้ engine guard แต่บอกกันเตียให้วัวจบง่ายนี่บอกว่าaccessories นี่ส่วนให้มี visor ที่สวยต่างกันให้ accessories นี่บอกว่าส่วนให้ digital analog input อันนี้มวยเราก็ไม่ให้meteor อาคารเหตุอย่างที่เจริญมังจน scram 411อาคารแห่งที่เจริญมังบอกตาเฮียนกันมุเตมโอตาเฮียน gear indicator ออกมา fuel indicator ออกบอกส่วนสนาเทปอมันนี่retro โฮเนี่ยถ้าดังลำนั้นช่วย hand grip retro เนี่ยข้างในดังเราส่วนให้ switch module ดังเราบอกสินะ retro ค่ะกันตีลันโตค่ะไอ้นั่นเรานั่นไล่นี่จนให้ speedo ให้ไล่ไอ้นั่งเราบอกจนให้ไล่ไอ้นั่งเราบอกindicator ให้อเบียละ retro ค่ะจนโซลมังจนอเก
a ke khu a te zo ka retro khan alloy wheels ni lova nung disc brake ni velo boka chung chu dang lam na de chu ni mai e line sang te oma buai khap mai vain chi ka zot lok tiang thil voina insan ge booking in hu voina hian somni pakhat ani voina ringot hunter hi somni pakhat booking an huwa chon avain eza booking hu to voina mi dan hian somriat velbor nia booking hi are zong enge waiting period hi ama salam panga chu 30 days wela kan in khung len thei ka dinga tunaron book 30 to 60 days wela chu ngai to mai thei ni booking at tamare tel chon waiting period kha rei vet tel theya chu wan chon book tur tan chon book vat chi ni cho voina an bike min khal tira chuan idrini an va khal rep to video du tu samlo vai voina an khal thalea Enfield helai Royal Enfield nei tu boss art so te le sang te ho te le thok tu de zong zong chunga polom thu kan soi ni